Zdravím vás, milovníci čaju. Dnes si spolu pripravíme výborné medovníčky so zázvorovým krémom a k tomu voňavý jablkový sajder. V mise zmiešajte múku, sódu bikarbónu, soľ, škoricu, zázvor, muškatový oriešok, klinčeky a odložte na bok. Do druhej misy dajte maslo, cukor a vyšľahajte. Pridajte med, vajce, vanilkový extrakt a zapracujte. Nakoniec vsýpte zmes múky a korenia. Všetko dobre premiešajte a vypracujte hladké cesto. Cesto zabalte do fólie a uložte do chladničky aspoň na 4 hodiny. Oddychnuté cesto vyvaľkajte na hrúbku približne 3 mm a pomocou formičky vykrajujte medovníčky. Tie poukladajte na plech vyložený papierom na pečenie a vložte do rúry vyhriatej na 175 stupňov Celzia. Pečte približne 10 až 11 minút. Na krém vyšľahajte maslo so smotanovým syrom, pridajte cukor, zázvor, vanilkový extrakt a šľahajte tak, aby bol krém nadýchaný. Krémom naplňte cukrárske vrecko. Krém naneste na polovicu medovníkov a druhou polovicou ich prikryte. Pred podávaním môžete posypať práškovým cukrom. A teraz si pripravíme voňavý jablkový sajder. Do džbánu vlejte vychladnutý čaj, pridajte mandarinkovú šťavu, kôru, sajder a premiešajte. V miske zmiešajte cukor so škoricou a vločkovou soľou. Okraj pohára potrite polovicou limetky a namočte do škoricovej zmesi. Nápoj nalejte do pripravených pohárov, ozdobte plátkami jablk, škoricovými tyčinkami a rozmarínom. Sladké Vianoce vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.